Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta ita alawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag sakak, gaputag kuy-kuyog tamanan at paspasyal ita doon ti park. Kuma, kanayon ta naragsak, Alfred. ketuin mayat Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gaputag pimpin na tagta. Oray siya, nakaragragsakak no agkuy-kuyog ta. Umay kangarudan, ituloy tan pasyal. Kalpasan na, mapantag tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Ate ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyaman na kanalin. Katagyaman na. Gaputa na kasarita kamatlangan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading, kwa, kaya't ko la kumakumustahan ti daton ko kan kangayat. Kat sabay la kuma, tadamat namnamak di tapusom. Kwa Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto arit na. Awan pare ko, dading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaputay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto arit na. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakulakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming kay ta. Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Wan mo ta? Jak ilibak anaragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay kat. Madlaw-launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la ko ma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalaw ta dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idawdawat ko asapay la ko ma. Taagbalin kami anatibker no dumtang manday ta. Sikakit di mat. Kat siyempre mat kabailan yo gaputagin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinaydan niyo ti panagtalagyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman ak iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Iton madamdaman tumanan ti panagin ni storyata. O sige nga rod, agtrabaho tan. Ang mga numaumtan ta. Oh, Alfred, ada ka magayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Gusto ka, Annalyn. Talaga asuko nagtigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumat lang dayta itibiyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Diyak ili ba? Adamat kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngamin sumgar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas kini Jonah agayim mo, asaan napili? Saan ba ta? Oh, aday ta ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay ka nga roden. Sabtan ta ni Jonah, kitag kukuyog tayon arumor dito eh. Nagatang yu ka di aminan nga agas yo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itinted mo apaggatang ko Awan anyaman na tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yu ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa na sisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apimusay day di Marina nga inayo. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang arod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumbang anak ko. Aywan gayam, awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot din na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kaya't may asaganaan ana imbag ti panagkalay sami. Di kayat mi, tay adan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay, ngam diyo ibaybayag gaputa magagaran ako na madan iti apo. Un tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Uy, kadayta na pa nakagigtot mo, Annalyn? Anya kamutin manang, apay akalaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kalaat kitin anag sao ka di talikudak. Kasano nga mi na madlaw na? Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakita pa yan nagdadad ti luwam? Gaputa nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga noda makang nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw, isardang mo ti panagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day to laangan ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Ay, awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok ng agayat iti sabali. Si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Unjo na, ating ko. Mapanak man nagpa-share dita balay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Una ding, medyo nabayag mo tan ngagdat-daton na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, di ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga ron ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyaman ak no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayim mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga tamaong umay ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay bagamday ta? Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarat tayo dito opisina, kat isuda tiyag kuy-kuyong. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan may sa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumain ton bigat, inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputa man sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog ta dakwada. Ni ko ma-Alfred, di kaya't ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan? Sa bagay, gusto ka matkit di. O alang arudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapigsa tudo. Alfred, kumita kay tiror day ti amon. Nagbigsamat kayam ti todo. Sigurado marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tayo ton madamdama. Agpasyar tapay dito yung mall. Wanyo, mapantagit din nag-dinner. Sige nga Rod. Mapantapay mangan. Sakbay nga ituloy tatiag
pa siya. Hello? Ha? Ada kayo matgayam dito yung mall? Imagas kami kini Gemma dito eh. Kaputa nagpiksamot tan titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Di tan singaan ti pa nag-date da. Saan kayo makasing, ha? Ala, pag-urayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kiti nag-dinner. Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangantayo pa, kabayatan ti panag-iinistorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayin nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng madladagos din napigsa at tudok at makaawid tayon. Unayin. Nakapigpig sa lantamon ti todo. Naimbaglakit din. Taad na to'y dakila pa yung ay na, nakaragrat sa kita. Gaputa nagabay kami kini Alfred anang tugaw iti panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrik na. Hoy, Annalyn, sa dino ka di pa lang, di pa panang nagpigsa lang arudan di tudo. Ay sus, nalabsak mat gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jakmat nadlawan ana ilabusak gaya man. Ala, sumra kakit din. Agim imagine ka man siguron, iso ana ilabas ka. Ni manang mo. Alaki din, sumrakan, kanay, ingkag sukatan, gaputan na pasbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danom, taag kape ang kapaman ang makadigo sa. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo. Alaki din, ingkag di gusan. Tapno saan ka ang maupran, katamangan no, agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka? Kayat ka lang ako mustahan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y matngamin ti mapagna, sakbay am adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may atirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, dadyo na kan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Diyak mo? Ngam naku na ni Alfred itay. Ano saan asumarding titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonah kan Alfred iti hotel. Apaya ka sa ti reaksyon mo? Agsina damat iti kwarto no bilang? Ay, kasta ka di. Nasaya at matngarod no kasta. Ay, saan nga min arumbang agkaturog da? Gaputa saan da pa'y met nga agasawa? Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang ama mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti amu tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaetan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga, Rudan. Maturog-tan. Bye. Good night. Kastamad kan ka, friend. O sige nga, Rudan. Maturog-tan. Tamasa patamanan nga at trabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid itang ni Manang Jonah? Gaputa napigsa ti tudo. Saan ang maitulod ni Manong Alfred? Gaputa motor lang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang, hangem di kay agdanag. Gaputa agsina da iti silid. Nakita kita ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Isuan na talgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rodano kasta. Sige, ingkamit maturugain tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapalang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga mi nakasarsarita. Sige sumrak ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan ti panagsarita ta. Yun, ipatpatag ka unay. Apay nga inarakop na Alfred. Panga
Asim, ibatan na kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayat launay ni Ramil ken ni Annalyn. Iswasan ang maumuma amang paspasyar iti balasang. Nga uray kanayon nga ibaga ti balasang. At tingitingan na pa'y iti husto, ti marikrik nana. Iti may sa amalam, narabyan da Alfred ken Annalyn. Gaputan abutan da iti todo. Nagdesisyon nga rundag ito'y amaturog iti hotel. Papagayam, denggan tituloy te seryeta iti alawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Alfred, apin yung narakop nak. Ibatan na kuma. Kunak mo sarsarita talaang. Pasensya ka na. Nailuyo sa klaeng. Ay ayatin ka nga minunay. Ala, agtugaw talaeng. Kat agsarsarita ta. O sige, ngaminton madamdama. Agsublikan ton iti silid mo ha. Diyak namin kaya't makaramid ta iti banag. Asaan pa'y arumbang. Maawatan ka, Jonah. Kat pasensya ka na talaga ha. Sabay la ko ma. Tadi mo pagarupan na kung gundawayan ka. Amumat at akal ti panagraam ko ken ka. Amok day ta. Diyak lang amin kaya't mailawan ta. Laglagi pam. Ado pa'y dagiti plano ta masapol ang matungpal. Ngam, di mo ko mapagduadoan ti panagayat ko ken ka. Diyak to pulos agduado ha, Jonah. Mamati ak anapudno ka iti relasyon ta. Sige nga rod. Aginanakan. Good night. Good night, Alfred. Katlaglagi pam akanayon nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Jonah. Ikarik ngagbalinak anatibkar kadagiti di maliklikan adumteng apan nubok. Kastakmat, Alfred. Katkadwata ti Diyos iti amin a plano kan arapaat ta. Ay, Rabin. Ngamjak mat na makaturog. Saan kit din ang maisina iti panunot ko da Jonah kan Alfred? Naturog da iti hotel. Anya nga tanter aramidan da ita. Ay, anya matan. Nagalasti kastoy ang mapampanunot ko. Anya pa'y lang der aramidon dito'y salas, Annalyn? Sapay ak kuti-kuti day tabibig mo. Agtanta na mitim ka, at imot nga rot maawatan. Ni manang mat. Baybay anak kadilat na. Talaga asaan mo ang maawatan, ti itanta na mitim ko. Ingkakit maturugan. Masapa ka pa'y ama pa nagtrabaho inton bigat. Anya? Si kakit di ati mapan maturog. Tanasapsapa ti serrak mo nga may ti siyak. Na, unay day tanasan na ay. Apay, adaya parikot mo. Manang, nagsakit. Ni, anya tinasakit? Nabara ka ka di? Saan mo? Kunaklakit din no agburigor kan. Gapo iti pa nakabasam iti todo itay. Apay, anya tinasakit? Ay, pusok, manang. Apay, nakitam ka di manin as sweet da Jonah kan Alfred. Isu akasta ka. Sigod matakas, Jada. Ngam sana da ito ti pakasaktak na unay. Gata niya nga rod. Ibaga matap na maawatak. Masaksakitan, anak.
Kaputa naturog da iti hotel. Kaputa sanda na nakaawid. Gapu iti kinapigsa ti todo. Kat, anya, ti parikot mo dita? Amang ano, may lawan da. Kat inton bigat, ibagatan ton nga kalaysada. Nagsakit. Ay, patya, kasaan ang mapasamak dayta? Amo tayumot anatak ng ababae ni Jonah. Kat patya, adinan to aramidon dayta. Gaputa saan da pa'y mata nagkasar? Saan man ngamin atila pang panunutem? Ala, ingkakat aginanan, gaputa amang ano na banlog kalaang. Good morning, Jonah. Good morning, mad friend. Ay, medyo naladawak. Tarapan ko pa inala to uniform ko ijibalay. Kat, kumusta ngay? Kumusta ti? Tirabi iyong ka ni Alfred ijay hotel, ah? Ay na, amok, sutilon nakmanan. Ngam ibagakken ka, awan pa'y napasamak kada kami, gaputa iresrespeto nak ni Alfred. Angaw ko kadilaeng. Am-amo ka unay. Isu nga amok asaan ka abasta agaramid iti banag, amamalin a pagbabauyam. Wen, pudno dayta, best friend. Pudno nga dalaan dita ti sulisog. Ngam adda ni Apo Diyos amang patpatibkar kada tayo. Ay na, nagtakna nga talaga ti best friend ko. No pa'y kasta, jak ibagbaga sa anak to apulos ang makaaramid iti bidot. Ngam, sabay la kuma, taigi anak akanayon ti Apo, tapno itilat tanalintag ti dalanak. Wen Jonah, kat dayawan ka, gapu iti dayta ka panunutam. Oh my God, rugyan tan ti agtrabaho. Tatang, natumaryo ka di amin ng dagiti agasyo, itang agsapa? Way, nanakaw, kitagyaman na ka. Nasayaat nga rod no kasta. Ina ko nagtrabaho. Nakasagana mo't amin ng dita ti kanan kan meriendayo. Ipapudot yung tulaangan. Way, nanakaw. Ngamsaan ko manarumbang ay naramid mo amin dagita. Kaputa ka ba ilakpay, mate? Tapno adda ko mamut exercise kao. Agpag na kayon tulatan dita arubayan, tatang. Narigat ngamin no ado ti trabahon nyo. Gaputa ang mga no kumaron tumanan ti asmayo. Narigatan. Sapay agmay-may sa kayo mat nga rod dito'y balay. Saan mat siguro? Ang mala, agyamanak. Gaputa mariknak ti kinapatag ko kada kayo nga kabsat. Awan anyaman na tatang. Talagang ipatpatagda ka. Gaputa si kalaangan tinabati kada kami. Alang arudain, ingkanta mga numaladaw ka. Di nakpakadanagan dito'y balay. Awan ti dakas sa mapasamak kanyak. O sige nga ro, tatang. Ngam no anyaman ti sitwasyon mo. Basta awagan da kami lata. Gaputa adamat cellphone nyo. Apa yun, Annalyn? Di ka di mo ba nagtrabaho? Aldawan. Ngam awan pa'y matrorobotam. Kasladyak kaya timapan iji opisina mi itamanang. Amangan no ipadamag ni John ang agkasardan kin ni Alfred. Kat masakit anak laang. Anya? Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Annalyn, di mo't imbagakkan ka asar dengamon apagpanpantasyaan ni Alfred. Gaputa nobyo day jay ti gayem mo. Diyak ngamin maliklikan tag panunot kan masakitan manang. Kat anya nga ro ti planom. Awan, anya kumangay. Anya nga tano umakar kalaangan iti pagtrabahuan. Tapno maliklikam ang makita dagiti dua. Saanan manang? O sige, inakagrubwatan. Agpaladawak laang asumrag ita. Ngam, sigurado ka, kabailam. Wan manang, di nakpakadanagan. Kabailak da ito'y. Lumabasak pa itata. Sige laeng, Annalyn, balasang ko. Ngam kabarbaruman, naladaw ka itaas umrek. Ah, ay ikaw ngamin tata. Naladawak anak kariing. Ay kasta. Nagsangsangit kan sama at balasang ko. Kasanoan na dilaw na. Ay kwa, saan tata? Agdala ng kagat iti matak.
Iso ako nayo alimtag. Ala, ingkan. Tapno saan ka akar-karo amaladaw? Gatapay na ang tiagidan ang mga daw ita. Nag-half day nga ni Gemma, gaputada ka ng emergency di balayda. Kanya nga taki sumaruno nga ibagana. Ibaganan samutan nga kasardakin ni Alfred. Kabaulak nga tanubilang. Oh, apaya din nakmatlasong bata nan Annalyn. Ada ka di pa kariribukam? Ada ka di ibagbagam? Ay, pasensyakan. Ada lang aming pampanunuta. Apay, ada parikot mo? Ay, awan. Pasensyakan. Adala na lagip ko. Iso adi ka na sungbatan. Ay nga di bagbagam? Kunak, duwata pay laang ngagidan ang mga daw, gaputawan ni Gemma. Ay, uwan Sige nga, Rodan. Mangantan, tapno saan ta amaladaw nga agsubli iji opisina. Agyaman na ka, Gemma. Gaputa manugot ka akaduan nak dito'y balay. Awan nga min ni Manang Jenny. Napan iti seminar. Katdo nga aldaw na ijay. Katwan Annalyn. Awan mataramidag. Ken maysa, agpagayam tamat. Iso nga awan rumba nga pagdanagam. Maala, maturog ta nga, Rodan. Agabay tan dito'y kama. Sana balit ta nalawa mo. Wen ay. O sige nga, Rod. Good night, Annalyn. Noda ka sa pulam. Riingan naklaang. Wen, di nakpakadanagan. Gaputa kabisadok matan dito'y balayo. Numapanak lang agbanyo. Adaman pa'y gayam damagag. Anya day na? Sapay ako matadinak kagura, Di agdat-daton ka ni Manong Ramil? Awan. Awan mat nga minriknakan ko na. Mabainak lang amin amang paay, gaputan na singpad. Apay, ada ka di sa bali nga ayatam? Kwa, Gemma. Oo, ala. Saan kan apilitan amang sungbat iti dayta? Sige, maturog takit din. Manang Johnny, ada ka matgayam dito seminar nga imayak. Wan, ating Lorraine. Kat maragsakan gaputata ka mo dito'y. Uray siya kamanang. May mayat ngamin, no adam-am mo. Wen nga, Rod. Umay ka. Hintag tugaw iti labi ti hotel. Dayta, no, di ka pa'y makaturog. Saan pa, manang? Agin ni storyata pa'y, Madamdamatan ton amapan iti pagturugan tayo. Sana bale, agkakaabay laang mat dagitiin nalada a kwarto para kada tayo. Sige, good night, Jonah. I love you. Ay, unaya. Nag-sweet ka talaga kan ni Jonah, pare. Nag-asat ka kan kuana. Tanasingpad kan nagagat. Wen, pari Ramil. Isungarod nga an nadak ti relasyon mi. Gapot adyak kayat ama pasakitak. O mga numapukaw ko. Gat dayta ti banag adyak kayat ama pasamak. Jak lakit di maklon no bilang. Madlaw matkit di, nga gininayat kayo. Ay, sapay la kuma. Taklunan nakmatan ni Annalyn. Nabayag namin ang nagdatdato na kankwana. Lalaingam apare, anyat yan mom. Amangan no ag double wedding tayon to. Ha? No kasta adda plano yun ka ni Jonah? Nabayagan na pare. Agur-ornong kami laeng. Ngam itisan ngagbayag. Agkasar kaminton. Naragsakak para kada kayo pare. Katsapay la kuma. Taaddamat kay mo dingak iti puso ni Annalyn. Tapno addan tumat love life ko. Sapay la kuma pare. Nagasat ka. Nun ni Annalyn ti maasawam. Nasingpat matlaeng dayjay. Akas ki ni Jonah. Dito'y kapaylaang sila, Gemma. Inaklabi itag digos. Kalpasan na, agar mo sartanton. Sige lang, ijayak pa'y lasalas. Nakababain mat no, agyanak dito'y silid mo. Idinto tawan ka mat. Okay lang. Sige, nakadigosan. Nakasimsim pa dito'y silid na. Talaga na urnos, iti amin abanag de jay agayim mi ka ni Jonah.
Aguray ka. Kanya dayto eh. Basaag man. Diary. Saanan? Diary matgayam. Amangan no kaguranak no pakibiyangak ti diary na. Nagmatan. Nagan ni Alfred tinakitak. Basaag. Ngamdak agpadlaw. Ita ama panagnagak. Nupod na tinabayagan nga atap ko kankwana. Ada ka matgaya man dito'y salas, friend. Pasensya ka na, nabayaga ka nagdigos. Naburing ka, anang oray kanya. Saan, mat? Kayat ko lang kami tiagtugtugaw dito'y salas. Gaputa kayat ko tiagbasa iti pagiwarnak. O sige nga, Rod. Agsukatak labit, ha? Agar mo sartanton. Tapno makapantamutan anasapay di opisina. Sige lang, Annalyn. Take your time. Kasla jak makamumon iti nabasak itay. Jak laing pagarop. Nabayag gaya man nga agayat ni Annalyn ka ni Alfred iti naliman. Anya laangan ti marik na ni Jonah agayami. No bilang tamaamuan na ti may papan iti daytoy. Anyan. Syakit din ti mariribukan gapo iti naamuak. Mangan ka lang, friend. Inlutok dagiti amok a paboritong amakan. Wen, Annalyn, di nakpakadanagan. Oh, apay. Kaslada kayat mo nga ibaga kanya. Ay, awan. Kitkitaan ka lang, gaputa. Bagbagay mo matgayam ti suot mo. At adang agminar ti kinapintas mo. Kasta ka di. Apeng arud sana mapansin ni Alfred ti kinapintas ko. Ada ka di ibagbagam, Annalyn? Ay, awan, friend. O sige, mangantan. Tapno makapantan ijay trabaho ta. Pasensyakan, Annalyn. Di ka nakadwan idirabii. Gaputawan mo't ngamin kadwan ni tatang iji balay no panawa. Awan anyaman na, friend. Sana bale. Adamot ni Gemma akadwak idirabii. Nasayaat nga rod no kasta. Kunaklakit din awan kadwam idirabii. Adda ni Gemma. Iso adi kan agdanag may papan iti dayta. Kinapudno na. Kadwain nakmanen inton rabii. Nasayaat nga rod no kasta, Annalyn. Naikbagarabing, ading Annalyn. Umay kamanan pasyaran. Nakababain samat. At damot gayang bisitam. Okay lang, Manong. Nasayaat kit di ate may ka. Tapno mayam amo ka kankwana. Anya? Manong Ramil, iso ni Gemma. Gemma, iso ni Manong Ramil. May sakadagiti agdat-daton kanya. Naragsakak amakamamukin ka, Manong Ramil. Kasta akmatkan ka, ading Gemma. Sapay la ko ma. Tama kapag siningad ta. Patsik akasta. Gaputa pa nagkunakit, nasayat ka matatao. Uwan, Gemma. Nasingpot ka nagagat ni Manong Ramil. O sige nga, Rod. Panawan kayo pa dito eh, tapno makapagsarita kayo. Annalyn, itata nakapanawan tigayim mo. Kaya't kumanan ako mustain, ayat nga idardarirad ko kan ka. Sapay la kuma, taadamot kan sumbat mo. Kinapudno na. Talaga nga addan sumbat ko, Manong Ramil. Agpaiso, aglunam ka din ti panagayat ko kan ka. Nasingpat ka na sayaat ka at tao. Kan napanagnagakmatan, no kasano ti kinapudnom kanya. Isa sige. Juan, Ramil. Aklo na kon ti datdaton mo nga ayat. Agpaiso ka din tinanggan ko, Annalyn. Aklunan na kon. O, apay. Kaya't mo ka di nga ibabawi. Ay, san, Kakaisuna analpasan na sinong batan nak. Kat nagururayak iti mano atawan. Ay na, diyak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Agsagana ka. Tagkasartan iti kabiitan na panawan. Anya? Apay, amom no kayat kunti pa ikalay sa kan ka? Ne, kunak man ay ayatan nak.
Isungay naklunak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay italawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binagbagaan ni Jenny ti kabsat na. Alipatan na kuman, tiriknanak ni Alfred. Taamangan no madadaal ti panagpapagayam da. Napanmot ni Gemma iti balay da analin. Tapno kaduan na ti balasang. Kinabigatan na, nabati ni Gemma iti silid ni Annalyn. Kat nabasa na ti diary ni Annalyn. Iti sabali abangir, inaklon ni Annalyn ti panagayat nga idatdaton ni Ramil. Tapno mailamang na, ti pudno amarikrik nana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Annalyn, kunak manoy ayatan nak. Isungay naklunak. Apay nga rod, adi mo pa'y kayat ngagkasarta. Gaputa masapul am mo tapay titunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan tano bilang. Enjoyin takit diti ayan-ayat ta. Sakbay nga agpaitalita iti tunggal maysa. Apay, di mo kaya ti kasta? Ibagam laong ta ibabawi kung ti panangaklon ko iti ayat mo. Ay, sana. Sige. Bayam, saan ka napilitan no talaga di mo pa'y kayat? Kat pasensya ka na, no insingasing ko adagos ti panagkalay sa ata. Nasayatad da kan, Gemma. At the good news, anaam mo kita agsapa. Oh, anya dayta? Nakaragragsak ka matan? Pagsayaatan ta ka di dayta? Saan? Ngam pagsayaatan ti gayam ta. Ay, talaga naragsakak. Ngamin, agayan ayatan damanong Ramil kan Annalyn. Anya? Imposible dayta, friend. Kasano ang maibagam nga imposible? Kat mismo ani Manong Ramil tinang ibaga kanyak itay? Nakaragragsakak nga rod. Kan naragsakak mo't unay para itigayam ta. Nakaskas daw matay ito niya inaramid ni Annalyn. At tinasayaat, urayan ta nga iso mismo ti mangibaga kadata. May mayat matlaan, no baybay anta nga iso ti umuna amang ipadamag kadata. Sabagay, sigurado, ibaga na kadata dayjay, gaputa agpapagayam tayo. Wan, iso nga urayan ta nga iso ti umuna amang ibaga. Amangan ngamin no kagura na tanon unaan ta. Wan, friend, urayan ta nga rod nga iso ti umuna nga agistorya, iti maipapan kadakwada ka ni Manong Ramil. Apay akas to'y dirik na. Kasla nagdagsan. Kasla pa'y kit din jak may pas nagtagtrabaho. Annalyn, adainyag ni Manong Ramil lunch mo. At to'y Anya? Ngam apay nga imay pala nang yan. Adumot ti mabali na pagkatangan dito eh. Abay, pudno ka di nga inaklon mo ti panagayat na? Wan, ngam san arumbang nga aramidan na ngubing. Ay na, makiwin na swasaksan kan kuana no kas dyan na laang. Alaam kit din to inted na. Ay ayatan na kalaang. Iso nga inaramid na tikas jay. Ngam di mo mo't kumakagura jay tao. Anya? Agsarita tayong ton madamdama. Masapol nga ibagam kanyak tipod no. O sige, panawan ka pa dito eh. Apay akas jay ti reaksyon ni Gemma. Kaslada mo na itipod no ang mapaspasamak kanya. Umuna kayo latan nga agawid. Adapay nga min pagnak, sakbay nga agawid ang. Okay, Gemma. Apay, Gemma. Adda ka di date mo ita? Anya? Awan. No addaman,
Maamuan niyo adagos. Gaputa awan limad ko ka ni Jonah a best friend ko. May papan iti love life ko. Pudno day ta, Alfred. Aywan gayam, ni Annalyn ngay. Jack pa'y mat nakita itay. Ay, imunan arimwar. Ada ka no papanan na. Ay, saor day di agayam ta. Di mat nagtagtagari may papan iti baro a love life na. Bayamlat ta. Amang ano saan pa nakasagana amang ibaga kada kayo. Sige nga ro, Gemma. Umuna kami kini Jonah. O sige lang, sana bale. Adupay ti jeep a paglugana. Anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Apay amasapula dito pa restaurant. Tapno maibagam ti pudno ariknam kanyak, Annalyn. Anya ka din na itangay bagbagam. Di ka maawatan. Pudno a best friend ko ni Jonah. Ngam agpagayam tamad. Nasayat ka agayam. Kat rumbang laang agbalinak mata nasayat kan ka. Talaga di ka maawatan. Anya ka diti kaya't mga ibaga. Pakawanan na. Lojak na igagara a binasa ti diary. Idi imbati nak iti silet mo. Anya. No kasta. Amo mo di. Uwan, Annalyn. Kat naklaatak iti deje anabuak. Jak pulos impagarop. Anabayag gaya man nga adalimad ariknam ka ni Alfred. Pangaasim, Gemma. Di mo ko maibagbaga ti may papaniti da ito kini Jonah. Sigurado agurang anak na ityahe. Ngam, kinabaalam tinakipulapol kadakwada iti manu atawan. Apulos adida nadlaw ti pudno ariknam. Gapot adya kaya't amadadaal ti panagpapagayam tayo. Kat nakasagana ak nagsakripisyo para iti dayta. Masaksakitan ka, saan ka di? Aklo na. Ngam kabaulak na ito rin. Nasaya at apagayam ni Jonah. Kadyak kaya't amapukaw ko. O sige, ipapantan akasta. Ngam, nangiramraman ka pa'y matmanan iti sabali. Ha? Inaklon mo ni Manong Ramil nga uray saan mo mat nga ayat. Sigurado, masakitan mat day jay no maamuan na day ta. Kunak namin no maibawin kan kwa na tiriknak no aramidag ti kasta. Ngam, saan man gayam? Denggam ko matibalakad ko, friend. No talaga nga awan pulos panagayat mo ka ni Ramil. Makiwin naswaskan kan kwa na. Ad-adda ang masakitan jay tao. Nulukluk ko lagayam. Diyak ang muno ka sa nung aramidag ti kasta. Amok anapod no ti panagayat na kanya. Kat sigurado ang masakitan iti husto no aramidag ti kasta. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti pangnamnamaam iti awan. Pare Alfred, aginom tawan kit di. Pangliwliwak iti bagik. Ne, apa yan pare Ramil? Itamang pa'y nga ginom ka. Adda ka ti parikot? Nagapa kayo kini Annalyn? Saan pare? Nasakit lang tinakam ko. Ne, tapay. Gapo ka dita saan asweet ni Annalyn kan ka? Saan aday ta, pare? Puno. Inaklonak. Ngam pulos mat, ajak marik na napatagakan ko na. Kinapuno na. Sipod na gayan ayat kami. Awan pa'y pulos na gustuan na, nga inaramid ko aparakan ko na. Anya? Di na pa'y kaya't asuko na kadi opisina da. Iba inaksa. Gaputa may saak lang nga mandalon. Ala, gusto day ta na panaginom mo. Agsarita kayo ana imbag kini Annalyn. May papan iti day ta abanag. Gemma, nadamag mo ka din ti may papan kadamanong Ramil kan Annalyn? Nga, anya? Naamo kamin, asaan da ka no anaragsak, gaputa saan ka no nga ayaton ni Annalyn, ni Manong Ramil. Kasla mamati aksan? Anya? Apay matakas na tinaybagam. Kasano, kanayon kano ti panangawis ni Manong Ramil ka ni Alfred, tapno aginumda. Di ta na nga ibagbaga ti sakit tinakam na. Anya? Pudno ti kunak best friend.
kinapudno na. Maasyan pa'y kanon ni Alfred kani Manong Ramil. Gapoy tikas di adjar na. Ay, no amom la ko matipod no mapaspasamak. Kasi mati Manong Ramil. Kasaritak tuman ni Annalyn. Apay nga takas di ti jar na. Ah? Ay, uwan nga ron. Sige padasam to kasarita. Ngam no siyak. Mabainak ka makisarita kan kuana, may papan iti day taabanag. Pangasim, Annalyn. Ibagam ko makanyak. Noan niya tipod nuarik nam. Iti manu abulan na panagayan ayata. Jak pa'y pulos na rin nati kinapatagkugan ka. Marigrigatan akon. Jak la ko man nagtagtagari. Ngam talaga ngamin amarigatan akon. Pakawan anak ko, Ramil. Ngamjak mating gagara. Maasyanak lang amin kan ka. Gaputan na bayagkan ngagdatdaton kanya. Impagarot ko no masurusuro ka nga ayatan. Pakawan anak. Gaputasan gaya makasta tinapasama. Nagsakit na ito yan amo ka. Ngaman niya ngay ngarot. Awat aglatan ti kinapudno. Katagyaman ak. Gaputa inikkan nak iti gundaway. Amang iparik na itinapudno panagayat ko kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na, Ramil. Ay ayatan ka unay, Annalyn. Katapnosan ka na marigatan. Sige. Itad konti waya-wayam. Agyaman ak unay, Annalyn. Masya na ko na kiniramil, manang. Kasano na ito yan? Nang pasakitak iti tao anak kasaysayaan. Noan niya nga mintilar aramid mo Naman niya nga rod nalpasan. Inton maminsan, amerisam anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo. Tapno awan to ti pagbabawyam iti uli na. Wan manang. Katsapay lang ko mata masarakan ni Ramil ti pudno nga ayat para kan ko na. Aginunta, Alfred. Nagsakit. Inayat ko itinapudno ni Annalyn. Ngam apay a pinasakitan na. Adda ka dinadagsan a basol ko. Yes, wakas jay tinapasamak. Di kagsaw iti kasta, pare. Nalabit asan ada kayo ti agkagasat. Patibkiram ti riknam. Di mo itulok, ama perdi ti biyag mo. Gapoy ti daytoy anapasamak. Nagsakit lang amin, pare. Nagsakit lang, unay. Gusto na itan. Itulog ka ng gibalaya. Nabartag kan. Bebe, anak pa ilan, pare, Alfred. Kaya't ko pa iti aginom. Tapno makalipatag. Kaya't ko ang malipatan ti saam ang marikrik na kita. Naimbagagsapam, Annalyn. Kumusta kan? Oh, Gemma. Anya ter aramidon dito balay. Awan mo't nagtulagan ta papananta ita Sabado. Pastor kan nakpay mat agayam. Ah? Sige nga Rod, sumrag ka. Dito'y unag ti pagsaritaan ta, friend. Oh, at iti Diyos. Agpalamiis ta kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman ak, Annalyn. Kaya't kalaang ako mustaan. Kumustan ti riknam? Okay ka kadinaan? Kinapudno na. Makunkonsensya gapoy tinapasamak. Amok ang nasakitan iti kastonay ni Ramil. Gapoy ti kasya napasamak. Ngam nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agpadpada kayo ang masaksakitan. Sapay na ko ma. Tamakasarak to iti babae aparakan ko na. Wan gaputan na sayat at tao ni Ramil. Patsyag ang makasarak tumatlang iti babae amang subad iti napudno nga ayat para kenkwana. Gemma, naamam ka din ti damag may papan kada Annalyn kan Manong Ramil? Di ka di panagwin na swasdan? Wan, apay nga ta.
Manupay la abulan ang nagkarelasyon da, ngam nagwin naswas dan adagos. Noong mumla ko, ma. Uy, napauli magkamutan. Apay, amom ka di tirason no apay ang nagwin naswas da? Ay, saan? Jack amo, no, apay. Ay, no, kayat mo. Kasarita ta ni Annalyn, may papaniti dayta. Kasla mabainak samot nagdamag may papaniti dayta. Kasla kami nagbaliwan ni Annalyn. Kasla saanon akas itisigod nga open ka data. Jack man amo, nalabit. Nga damot rason na no apay akas jay. Ola, ag lunch break takit din. Oh, dajayan ni Annalyn. Agpaypayapayan. Intayon ag-lunch. O sige nga, Rod. Mariknak mo't ket di amabisina kon. Inta nga, Rod. Oh, Annalyn, ada ka mat? Alfred, mabaling ka ding agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Oh, sige, okay ka. Sumra ka pa eh. May ka, agtugaw ka. Agyaman na. Dapat agsakit diti kagaram eh. Anya ka di dayta eh. Alfred, pakawanan na ko. Namjak yung gagara ti amin. Abay nagsangit ka. Kan, anya ti kayat mo asawen. Anya ti saan mo nga inggagara. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, kinasarita ni Gemma ni Annalyn. Maipapan iti panangaklon ni Annalyn ken ni Ramil. Kat dita nga inaklon na, anabasa na ti diary, tinaududi. Kat dita, binagbagaan nga rod ni Gemma, tigayim na. Nupay inaklon ni Annalyn ni Ramil. Marik na ni Ramil, ti kinalamiis ni Annalyn, kankwana. Kat gapo iti dayta, naging inom, ti baro. Iti may sangal daw, napan ni Annalyn, iti balay da Alfred. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Pakawanan na ko, Alfred. Diyak yung gagara ti amin. Diyak maawatan, Annalyn. Ano ito kahit mo asawen? Diyak kumakayat nga aklonan kan ka ti amin. Ngam nagdagsan ti barukong ko. Diyak mo na niya ti aramidag. Kayat kong aklonan kini Jonah. Ngam diyak kayat nakaguranak. Nasaya at napagayam ni Jonah. Diyak kayat na masakitan. Pangasim. Ibagam no niya dayta. Upay kasla maawata kung ti kayat mo asawen. Kayat ko nga gapo amis mo kan katipod na. Dungag ka. Ibagakan ka ti amin. Kat sapay la kumata maawatan na. Sapay la kumata di nagtuguraan. Kalpasan nga aklonag kan katipod no ang marikrik na. Gemma, apay ang nagdardara sa nagawid ni Annalyn? Itaman pa'y? Ay, Jack amo. Basta nag-time out kat nagdardara sa pimanaw. Di nakpay nga rod pinagunyan, idinto alinabsan nakpay. Ay, anya nga tati mapaspasamak iti dadya agayam ta. Adan samot parikot na adi na ibagbaga. Wan na rod. Tinasayaat, kasarita tanto tapno maamuan tanwapay. Wen man, madanaganak namin para ka ni Annalyn. Nasaya tagayam dayjay. Iso arumbang laang nga agbalin tamot anasaya at kang kwana.
Day tati si Bubo kalakin ang no, Alfred. Saan ang nagbayag ti relasyon mi ken ni Ramil? Kaputa si kalat na tilinaon to'y puso. Jack pulos ni namnama da ito anak mo, Annalyn. Pulos asaan mi anadlaw da itakan ka. Kaputa Jack kaya tamadadaal ti pa nagpapagayam tayo. Iso ngayong karkarigatak ngayon limat ti amin. Jack amuno niya ti sawag. Hindi ka madanagan. Inaklon ko kan katipod no arignak. Ngamawan ti sabali akayat ko asawan. Nagdagsan lang amin ti barukong ko. Kayat ko ngayibkas. Nga magpatinggalaang dito'y. Sapay lang kumatadimon dakdakamatan kini John at tinagsaritaan ta. Jack may kariday ta, Annalyn. Amumat apulos nga awan ilimlimad ko kan kuana. Kasta ti kinapudnak iti relasyon mi. No kasta nga rod. Bayam asyak to mismo ti mangibagakan kuana iti may papaniti daytoy. Sige. Ngam pangasim ta saan mong abay-bayagan. Juan, ikarik Alfred. Ibagak daytoy kini John na iti kabitan a panawan. Saan ka di nga umay ni Annalyn ita, anak ko? Saan siguro, tatang? Awan mo't nga mintin bagbagana nga umay ita. Apay, tatang, kailiw mo kanin ni manang Annalyn? Anya? Ay na, surunin nakman ako na kon Lorraine. Nagubing meten nga ni Annalyn nga agbalin na may kadwa nga inayaw. Katawan magdakas na no bilang, tatang. Saan ka di, Lorraine, ading ko? Ay na. Nagduandak meten nga kabsat. Panawal kayo man laing dito'y salas. Ala, masurun samot ta ni tatang, Lorraine. Saan, manang? Nakaisam tupay ni tatang apimanaw. Ato'y ti Diyos, Annalyn. Agpalamiis ka pa'y, kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na, Jem. Aguray ka. Apay alimlim tagdag iti matam. Nagsangsangit ka di? Jem. Oh, apay ngagsangit ka. Ano ti parikot? Mapakawanak nga ta ni Jonah. Numaamuan na tilimad ariknak ni Alfred. Ano ti kayat mo asawan? Apay, kayat mo nga aklonan ka ni Alfred ti pudno? Kinapudno na. Inaramid kong dayta. Nagdagsan una yan ti barokong ko. Kaputadyak mayabkas ti pudno amarikrik na. Anya? Kat, anya ti ko na ni Alfred? Gimura ka di? Kayat na nga aklon na kini Jonah ti kinapudno. Ngamkas na jak mat kabailan. Jak lakit di maaklon no kaguranag ni Jonah. Kapoy ti daytoy apanag. Kat, anya nga rin ti planom ita? Jak mo. Kayat ko ti makapagpanunot iti husto. Agtong palak iti kayat ni Alfred. Mapan ko kasarita ni Jonah. Kat ibaga kamin kan ko na tinabayagan na palimad ko. Sigurado ka? Kabaalam? Masapol, friend. Aklunak no anya ti bunga daytoy nga ramidag. Ngampat yaman wanasan. Jak inggagara ti amin. Jak inggagara ani Alfred ti inayat ko itinapudno. Nay, Alfred, apakas ta ti panangkit kitam kanyak. Handang ka dirugit iti rupak. Takas taunay ti panang pereng mo kanyak. Awan, ngem adala na lagip ko. Anya nga iti malagip mo? Di sana nagbayag a relasyon nyo kini Annalyn. Anya? Nay, apay mo to nalagip mo mananday ta. Umay ka man kiti, intagi no. Pasensya kan pare. Ngem madapag nami ita kini John. Iso adi ka mapatgan. Kasta ka di. Ay, sayang.
Agmay sak man gaya man na mapanaginom. Pasensya ka na talaga, pare. Sana bale? Kumuyog aktukan ka inton maminsan. Ikarik day ta. Sige lang, pare. Makapaapal ka mat. Kuma, addan tumot tan love life ko. Akas kada kayo kan ni Jonah. Oh, apay Annalyn, saan mo ka di ang magustuhan te linuto ka masida? Kasla saan ka mo't ang makapangan? Itay ka pala nga nakasango dito lamisaan. Ngam di mo't makmaksayan dito nagbasit ang makan, ngayon kargam dito platong. Manang, naimas ti makan. Kinapod no na. Paborito ko dito eh. Saan ka di? Ngam, Oy, di kag sinaay dito sangwanan ti panganan. Ala, ituloy mo kit din ti mangan. Agsarita tanto inton madamdama. Nagado ti tao ita dito yung park, Alfred. Kasla, adak pa si bubukal a pamilya, oh. Sigurado akas tanto matibuklan ta a pamilya. Naragsak, kantakgal a pamilya. Anya nga tati mariknana. Numamon na ti kinapod no may papanikigayem na. Hoy, Alfred! Nakaululi magkamot dita. Apay ka di? Ada parikot mo? Anya itahin ti bagbagam? Anya kamot dun. Itayak pa lang asuman na o. Ngam di mo matgayam dengdenggan. Makapasakit kamot itinakam. Adan samot dun sa bali apang panunutom. Iso akas taka. Anya? Awan, adala na lagip ko. Ngamamom, ad-adagay mga agminar ti kinapintas mo, no agmisuot ka. Anya? Anay ko, agkindil ka matin. O may kakid din, ituloy tante agpasyar. Kaya't di ka madanagan. Si kalaang ti pampanunutek, kan linaon to'y pusok. Mamati akmat keti. Aglamlambing laang Alfred. O sige, agpasyar ten. Adupay tigayat ko pagpasyaran itangaal daw. Annalyn, agpudno ka man kanya. Ada ka di parikot mo? Apay akasla sa bali titigtignay mo? Kasla ka na yun anagadayo titurong ti matang mo. husto ka man. Talaga mariribukan ako na eh. Apay, anya ti pakariribukam. Diyak nalapdan tirik na. Inaklon ko kin ni Alfred ti pud na marikrik na para kan kuan. Anya? Apay nga inaramit mo ti kasta. Ang mga no bumabati pa nagkita ni Alfred kan ka, gapo iti kasi nga inaramit mo. Man. Kat, duwada ka di ka ni Jonah nga agdangdangag. Iti imbagam tiriknam ka ni Alfred. Saan manang nilang Alfred tinangibagat. Mabutangak ngamin ang mga nukaguranak ni Jonah numaamuan na ti amin. Ay, oo, na yun ti kasta nga inaramit mo. Pinasayaat, ing kakasarita ni Jonah itamadlaan. Ipudnom kan kwa na ti amin. Agbalin ka na pud ning tigayem mo. Nga uray na riga. Ayan ni Jonah, Alfred. Kunak man no doa kayo nga da dito iso nga inawis na. Saan ko akadwa ita ni Jonah? Adala ang napatag nga ibagak. Iso nga inawis ka. Ha? Anya dayta? Napatag sakit di unay Gaputa oray la inawis nak dito restaurant. Sabay ko matadi ka aglibak, Gemma. Anya ti kayat mo asawan, Alfred? Adda ka di amom. May papan itipod no arik na ni Annalyn kanya. Nakaamom iti dayta. Inaklon na kanya kay di kalman. Nakuna na anadagsan ti barukong na. Iso aday jay. Imay jay balay kat kinasarita na. Adda ka di amom may papan iti dayta. Wan, Alfred. Aklonag. Anya ti planom ita. Naibaga na kadikan ka. No apay nga inaklon na, tirik nanakan ka. Nakuna na kayat nalakan no ayib kas ti marikrik nana. Anya nga ro ti planom ita. Ipudnom kadikan ni Jonah, ti may papan iti daytoy. Tsaka mo. Mariribo ka nak. Amkak nga mga nugumura kini Annalyn.
Panagkunak matkit di kat saan. Rumbang lang ang maamuan mat ni Jonah ti may papaniti daytoy abanag, Alfred. Di kagdanag. Awan planok nga agilimod kini Jonah. Nasayat nga rin no kasta. Di yu baybayagan ti panangi pakaamuyo. Tapno saan nga adangag sakit tinakam ni Jonah, a best friend ko. Tata, nabayag ka din arimor ni Jonah. Medyo nabayag matain. Napanla na kitsinda. Angam orayam labiitain. Dandani itanday jay. Angam madamag kuman. Adda ka di pagnayo ita, isong adda ka. Awan, tata. Adala ko man napatag nga ibagakan ko, na. Kasta ka day. Urayam latang arudin tigayem mo dito'y salas. Agbuya ka pa'y lang ititibay. Tapno saan ka amatagtagan. Sige lang, tata. Uray saanan. Urayag latan ni Jonah aging ga sumangpad. Ay, nasayata si mangput ka nanak ko. Itay pa'y nga agur-uray ni Annalyn ni Jay Salas. Ha? Apay ka no, tatang? Awan magsaritaan mi ita, Awan mo timbagbagaan na. Inkalatan ka sarita. Sige nga ron, tatang. Ingkay ayaban ni Lorraine, taas ikasuna dagiti ginatang ko. Tay nakasarita ni Annalyn. Ang mga no damat na patag na ibagana kanya. Siya, kunti makamu ka dagitoy. Inkalatan iti ayan niya Annalyn kat kasaritam. Kaasimot nga agur-uray. Wan, tatang. Mapana ko iti ayan na. Hello, Lorraine? Hello, Manang Jenny. Nakaawag ka mat? Wala ating ko. Pasensya ka na, no nakasinga Saan matkit di, Manang? Apay ka di? Kaya't ko kumaasalud-sudan, no adda dita ni Annalyn. Naibaga na ngamin itay, ama pandita balayo. Ngam nagbayagan, di malaagawi dan. Pudno ka di nga adda dita? Wen, Manang. Adda diti balay ni Annalyn. Kinapudno na. Urayan na ni Manang Jonah. Adda ka nung ngamin napatid nga ibagana ka ni Manang ko. Kasta ka di? Wen, Manang? O sige nga Rod, saan akon amadanagan, gaputa amok nga adda dita. Wen, Manang Jenny. O sige, bye. Bye, Lorraine. Katagyaman, nak. Ay, sapay lang ko ma. Tanasaya at resulta ti pagna ni Annalyn. Sapay ko mata saan akagura ni Jonah. Numaamuan na ti pudno. Ala, nakaturugan ni Annalyn dito salas. Kaasimot. Natuukan san anagururay kanya. May batan ng tigam na. Naimbaglakit ng kalasipaw ko. Basahag man. My first love. Ha? Ay, ituloy ko basaan. My first love is Alfred Manalo, the boyfriend of my friend Jonah. Ha? Pud mo ka diti mabasbasak? Ni Alfred, the first love ni Annalyn? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta wita alawas ang napauluan. Love, Triangle, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitim direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, saanan analapdan ni Annalyn tiriknana, kat inaklon na kan ni Alfred, ti pudno amarikriknana para iti baro. Iti sabali abangir, nadlaw ni Jonah ti sabali at tigtignay ni Annalyn. Isu a plano na, akasarita tigayem na. Iti may sangal daw, napan ni Annalyn iti balay da Jonah,
Tapno kasarita na, tigayim na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan na. Love, triangle. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ni Alfred, the first love ni Annalyn. No kasta, agayatan kan ko na sakbayan nagnobyo kami. Jonah, adakan. Apay nga gamuti dayarik. Iyang mo kanyak dayta. Anya ti kayat asawan da ito'y Annalyn. No kasta, nabasam ti dayarik. Wan, kat naglatak anigayam Alfred anobyok ti first love mo. Apay asan mo ngayong bagbaga? Anya ti planom? Pagayayaman na kasta ka di. Nagbidot ka, Jonah. Awan plano ka kasta. Katyak ing gagara ni Alfred ti inayat ko. Pagkawanan na ko, ma. Kinapudno na. Daytoy aba nagti umay ko ibagakan ka. Kaputa jakon kayat nga ilimad kan ka ti amin. Anya, tanya ko matinam na maam amarik na kita. Maawatan ka no gumura ka kanyak. Ngamawan plano ka mangriribok. Mamati ka kumamat kanya. Anya ko mati makagapoy ti panangaklon mo iti daytoy. Kayat mo nga agpabus-uya. Kasta ka di. Sana kasta ti kayat ko, Jonah. Kayat ko lang nga awan ilimlimad ko kada kayo. Iso nga inaklon ko. Nga mamati ka man na saan. Awanda ka sa panggap ko. Diyak kayat amadataal ti panagpapagayam tayo. Anya. Dayta ti pudno. Dayta pa'y ti maysa. No apay ang nagbutal nga kamangibagakan ka iti may papan iti dayto yabanan. Diyak ka mo, Annalyn. Mariribo ka na. Kaya't ko ti makapagpanunot na naimbag. Pinagkaykaysaan dak. Amoyo gaya man, ngam diyo pa imbagbaga kanyak. Pangasim, Jonah. Agkalma ka kuma. Awatam kuma ti sitwasyon. Nasaan pa yan di ayan ti bidot, kasta ka di Alfred. Sana kasta ti kayat ko asawan. Ngam awan maalam, no agpailuyos ka iti emosyon mo. Pakawanan nakmat, Jonah. Diyak imbagbaga ti amin. Gaputa kayat ko nga isu amis mo ti mangibagakan ka. Ngam pinagbalin na kamulanglang. Saan anapod no agayam? Gaputa di na pulos na dakdakamat ti may papan iti pudno arik nana. Kagurgurat ni Annalyn. Ala, agpalamiis ka pa'y. Manunutam dagiti imbaganakan ka. Di nakanumat ingagara. Isong awatan tayo kumamat ti sitwasyon na. Maawat ako na. Isumat lagayam asaan ang nagbayag ti relasyon da ni Manong Ramil. Gaputa si kalata ti linaon ti puso na. Di nakapulos malipatan. Ala, ingka payagin na friend. Baliwan tayon tulangan ti agsasarita, inton agkalman tirik na. Wen ngagbeso, Jonah. Awan na sayat ang mapanunot mo. No saan ka ngagkalma. Manang, dayto yan ti pagbutbut nga. Napasama ken. Kaguran ako ni Jonah. Di nakmaawatan. Maawatam ko matigayam mo. Nalabit ang naklaat-laang. Gapo itinamuan na. Agbahaw tumutlang ti pungtot na kan ka. Sapay la ko mata mapakawan na tigayam ko. No apay mat ngamin anipay Alfred tinayat ko. Namamu ti Diyos. Diyak ing gagara ti kaste anapasamag. Diyak kayat akaguran ang tigayam ko. Diyak kayat ang madadaal tinapintas alinangan mi ngagpapagayam. Ala, husto daytan. Di kagdanag. Maurnos tumatlang ti amin. Nasaya at atao dagiti gagayam mo. Isu apat tiyag ang maawatan da kan tumatlaang. Cheng, Jonah, apay akino silapam ni Annalyn. Idin to taimisa mita nakita na ka. Amo ka pakitang tao lang, Dejay. Ngam kinapudno na, traidoran naktok kat agawan na tinobyo. Anya? Jonah, saan mat siguro nga ramidan ni Annalyn ti kasta?
Umay kakit di. Mapantay ti ayan na. Makisarita takan kwa na. Diyak kayat. Si kanti mapanno kayat mo. Ay, naglukon. Ay, Jonah! Agsubli ka dito eh! Jonah! Sika. Pangaasim, John. Kasaritan ako ma. Di na kumat kumaguraan itibanag asaan kumat ngay naramin. Anya? Saan mo mat kumaapanunutan na traidorak? Gaputadyak maaramid da ita. Gaputag pagayam ta. Boston. Diyak mamati ka dagita nga ibagbagam. Gaputan no kumanapod no kaagayam. Di mo ko maipalubos ang nagayat ka itinobyo. Uli tagtagkid daw iti pamakawan, John. No nakabasulak man, iti panagayat ko kini Alfred. Pakawanan na. Ngamday ito lang ti may bagag. Iti ka ano man, saan ka, Trinaitor? Tanong aramid ko kumaday na. Inagaw ko kuman tinobyo mga oray saan ko ngayon bagbagakan ka. Gapoy tilimad na panagayat ko kankuan. Awan iti panunot ko dahi ta abanag. Katap no agsardang kan nga agpampanunot iti madikanyak. Aramid ako na niya tirumbang. Sige, agpakadakon. Kat kanayon mo kumalaglagipan. Anapatag ka kanyak. Di pa nagpapagayam tayo. Kinapudno na. Patpatang ka naglaang ti puso. Nga masya nakunay kan ka, Annalyn. Mabutangat nga ang mga numaibawing kan ka ti panagayat ni Alfred. Ngamin, nasingpad ka nasayaat ka tao. Sigurado ka ka di iti day ta desisyon mo, Annalyn? Juan Gemma. Barang no iti kaawan konton diti opisina. Kat agbalintumutan ang naragsak ni Jonah. Kaya't ko ang makita ti sigud a Jonah ang naganay kay kan naragsak. Kat nalabit ang mapasamak mananday ta. No saan na kun ang makit-kita. Kat, papanam nga ruditan nga eh. Ada ka din umakaram? Planok na agabrod, friend. Barang mailiw-liwag ko ijay dagiti saan anasaya at anapaspasamak kanya. Kan barang mamimpinsan matan ang malipatak diriknak para kini Alfred. Ay, una yan. May kawak amaksayan kami. Saan tayo ang makapagkukuyog akas iti sigon? Sorry, Gemma. Basol ko ni amin. Di mo ko maunay papabasulan ti bagim. Amok asaan mo anagayatan ti kastoy, anapasamag. At to'y ti kape, manang. Inyag kundi ti salas. Agyaman nakading ko. Nagadayo man ang titurong ti imatang mo. Apay, di mo pailan napakawan ni manang Annalyn? Kinapudno na, Lorraine. Kaya't ko kumanti makikapyakan kwa na. Mabutangak. Ang mga numaibawing kan kwa na ti panagayat ni Alfred. Anya? Apay ngamin apanunutom dayta, manang. Awan ka di ti panagtalag mo ka ni Manong Alfred? Dakkel ti panagtalag ko kan kwa na ading ko. Amok nga ay ayatan na. Matlagayam. Punasam nga rudan ti kasta ariknam. Makikapya kakit din itigayam mo. Tapno agsublit ti sigod alinangan nyo. Bayam, Lorraine. Inutag akasarita ni Annalyn. Katsapay lakuma, taagsublin tumatlaang iti sigod, tinapintas alinangan mi. Jonah, saan ka kadi anaragsak? Gapotag paspasyar tamanen. Alfred. Adda ka di palikot. Awan. Ngam. Kagura na ka di. Itian niya kumaga po agurahan ka. Ngamin, gipmura ka ni Annalyn. Gapo itilimad ang panagayat na kan ka. Maawatan ka. Ngam amok nga agbaw tumatlang day taaguram kenkwana. Patsyam ko mati pagbagana. Gaputa siyak amis mo. Kat jak narik na nga da sa bali ang motibo na.
Nalabit at talaga di namat yung gagara ti amin. Wen, Alfred. Katsapay na ko ma. Tama isublin to pa'y tisigod a panaglalaman tayo. Patsa ka mapasamak to dayta. Kat dayto iti kanayon mo alaglagi pa. Agtalag ka kanya, gaputa ay ayatin ka unay. Kat di kanto isukat, iti uray manupay nga analin. Mamati akit iday ta, Alfred. Ay ayatan ka unay-unay. Annalyn, nagsaur ka. Nag-resign ka matgaya man nga mapay adi mo imbagbaga kanyak. Pasensya kan, Gemma. Ngamdya kon imbagbagakan ka. Gaputamok asangitan nakmanan. Saan ka kading nagpakada ka ni Jonah? Saanan? Amok amaragsakan day jay. No saan nakton amakitkita dito opisina. Si kantulatan ti mangibagakan ko na. Di ka ko mamanglip-lipat ha, Annalyn? Saan to apulos? Gaputa ipatpatag kayo agagayam ko. Kat idaw-dawat ko. Asapay lang ko ma. Tadumtang tumat lang ang ti panawan ang apakawanak ni Jonah. Asino tikit kita mi ti Deja abanda, Jonah? Di mat table ni Annalyn Dayjay? Apaya sa bali mo tanti nakatugaw. Saan ka di asimrot itangal daw? Kwa Jonah, diya ko nadakdakamat kan ka. Ngam nag-resign na ni Annalyn. Anya? Apay ajak na amamuan. Apay, adda ka di mat lang patag ni Annalyn kan ka? Gemma, nasakita naklaang gapu iti naamwak. Ngam saan akayat asawan dayta? Analipata kong tisigod apa nagpapagayam tayo. Nukas ta, saan mo nakagura ni Annalyn? Kuma, ngam iti daytoy nga inaramid na. Ad-addan aguraak, gaputad di man la nagpakadamot kanyak. No kayat mo, mabantay jo balayda. Sarungkaran ta, sakbay ti flight na. Anya? Mapanan iti abroad? Wan, Jonah. Agabrudan ni Annalyn iti umay abulan. Sigurado ka kadi, akabaala mo na sangon ni Annalyn, Jonah? Wen, Alfred. Diyak kaya't amapan iti abroad, asaan kami pa'y makapagsarita. Sige nga rod. Agkukuyog tayo kada Gemma amapan iti balayda inton bigat. Wen, Alfred. Kinapudno na. Kailiw kumuton ti sigod alinangan tayo nga agpapagayam. Agim-impaki ka matgaya mon, Annalyn. Di mo't iton umay abulan pay laang ti flight mo. Nasaysaya atin tinasapsapa manang. Amangan no adadyak maisagana. Kan maisa, nalipatam ka din. Agtapos ang tibulan inton bigat. Ha? Unyag paiso ah. Ay. Oh, apeng agsin na ay ka. Di mo ka di kayat nga gabrudan? Talaga mat ano mabalbalin? Katjak kayat nga umadayo ka. Nang runa, katadamot na talgad apang gadam diti Pilipinas. Nang apay ngamin amasapol nga umadayo ka pay laeng. Manang, among mati makagapo, saan ka di? Sapay lang kumata maawatan na. Di ka madanagan. Dwala ang atawan ko ijay abroad. Makaurnong aktumat siguron iti umdas apag negosyo. Hala ah. Sapay lang kumangarot, tanasaya at agasat tisang bayam ijay. Kanayon mo akid dawon, ti panarabay ti apong, intun addakan ijay. Uwan manang, kat agyaman unay iti panang supsuportam lat na kanyak, akanayon. Lapsan ka pa dito'y salas, Alfred. Sumre ka kung dita silid na pagababangag. Sige lang, pare. Apay pare, madi ka ditiring nam? Naggasat ka, pare. Tado ti mangipatpatagkan ka. Ngam siya ka. Awan. Ne, apay anak ko nam dayta. Amukon ti amin, pare. Amukon. No apay asan nakanayat ni Annalyn. Pare Ramil, di mo ko mapanunutan na pinagkaykaysaan da ka. Ngamin, uray siyak. Nabiit ko pa'y anaamuan ti may papan iti dayta.
Maawatak mo't kiti, pare. Ngam nasakit lata para kanyak. Inayat ko itinapod nun ni Annalyn. Nalaos ti kinaragsak ko, idi inaklong na ti ayat ko. Ngam gayam. Di mo ko maguraan ni Annalyn, pare. Pare, jakmat kindi kagura. Gaputan na ibaga na kanyak. Akayat na kumaamaibaw tirik na kanyak. Ngam tirikat na. Saan akas na tinapasamak? Talaga nga minaditay kontrolado dagiti paspasamak iti biyag tayo. At dagiti bambanag aditi maawatan. Uwan nga ron, pare. Ala, sapay la kuma. Tamasarakan tumot ni Annalyn ti ayat, aparakan ko na. Agpapankan ka, pare. Anya ti amo tayo. Ang mga nuda kayon tumot lang kini Annalyn ti agkagasat iti udi na. Diyakon mang namnama iti dayta. Basta siya ka. Tarigagay ko tinasaya at agasat para kanyak. Kan kastamot dan, aparakan ni Annalyn. Manang Jonah! Oh, Lorraine, ading ko. Apay akas na tilangam. Anya tinapasamak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryeta iti alawas ang napauluan. Love, triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta ita alawas ang napauluan. Love, triangle. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Jonah! Oh, apay Lorraine. Anya tinapasamak. Apay akas na madandanagan ka. Agsao ka kuma. Kuwang amin manang. Aggurigor ni tatang. Diyak amo ti aramidat. Ha? Apay, nabara ka di unay? Intaray mo kuman ay di ospital. Diyak ngamin amo ti aramidat, manang. Mabit lang. Inta kitaan ni tatang. Ayo, nay katadahanag yun nagkapsat. Masit lagurigor na ito'y. Kasta unay, titaran tayo. Di mi ngamin kayat amapukaw da kayo, tatang. Kasta nga agpaiso tatang. Isong agpaimbag kayo kuman. Nagbaaw maten ti gurigor ko. Sa nabalay, ta naglingetak maten. Ala, agina na kayo nga ruden. Agluto kami kan ni Lorraine, iti paborito yu amasida. Ay na, agyaman anak ko Talaga amariknak ti panang ipatiglo kanyak nga amayaw. Wen tatang, talaga nga ipatpatagda kayo unay. Ala, ingkay maturugan tatang. Sana bale, natumaryumot dagiti agasyo. Madamdaman taw nanak. Sanak pa imot nga agtuglab. Adaman madamag ko. Nagkapya kayo ka din kini Annalyn nagayamaw. Ay, saan pa nga rod tatang? Diyak matamo no kasanong asit ga, gan kasaritak. Nasaya at atao ni Annalyn. Kat maawatak adi na mading gagara tinagayat itinubyo. Mabutanag lang amin iti mabalin ang mapasamak tatang. Mga no maibawing kan ko ti panagayat ni Alfred. Agtalag ka itinubyo, manak ko. Di kagpailuyos iti kastarik nam. Gaputawan na saya at nga ibunga na. Wan tatang, ikarigatak nga awatan ti sitwasyon. Tapno agkapya kamin kan ni Annalyn. Dayta ti kasayaatan, anak ko.
din, Jonah? Tiyan niya, Simangpot ka nun ni Annalyn. kasta ka di? Anya, tanti lang nga na ita. Siguro, nakarkaro apin mo daw. Tinasayaat. Mapantay dya balay da inton bigat. Ay, mabainak, Gemma. Nang runak at saan kami ang nakapagsarita, sakbay anapan iji abroad. Intakit din. Amok akayat na tamatla ang amakita day dya agayim ta. Sige nga, Rod. Iturturot kun ati mapan. Kaano ta nga, Rod, ang mapan? Ura inton bigatan Sana bali, awan sarek gaputa Sabado. O, sige nga, Rod. Mapantay di balay da Annalyn, inton bigat. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisarita kini Annalyn ita. Wen, Alfred, kinapudno na. Kailiw kumuton day di agayam ko. Rumbang lang nga kapya kayon. Nang runak at natulag ti kasarta. Wen, sapay la kuma, tasan agimura ni Annalyn. Gapoy ti reaksyon ko, itilimad a panagayat na kan ka. Amo ka maawatan na dayta. Nasingpat ni Annalyn. Amok dayta. Iso nga rod ang nagbutangak idi. Amangan ngamin no maibawin ti panagayat mo kan ni Annalyn. Anya? Saan to ang mapasamak dayta? Gapot ay ayatin ka unay. Sikat inararapap kong agbalin nga ina, dagiti agbalin tong anak ko. Alawanan. Mala, intarotan. Itulod na kun iji balay, tapno makaawid akon sakbay asumipngat. Payating ko, saan ka kadiarong ka? Agpasyar ka kumamot tapno makarelax ka. Ay, masadutak manang. Awan matanda giti sigod akakatuak. Di kaya malaungan. Agpasyar ka Di ka kulkulong latan dito'y balay. Wen, manang. Mapanak to lata. Agurunusak pa'y dito'y. Nakagulgulong ami. Pasensya ka na ading ko. Diyak kamin masangot ti agidalimanag. Gaputa makumikuma. Maawatak, manang. Makiasawa ka ngaminan Tapno adda ka doang agidalimanag. Anya? Sika talaga. Ay, siyak manan tinakitam. Naimbag nga oras mo, Annalyn. Mabalin ka din sa rungkaran da ka? Ha? Gemma, adda kayo? Wen, gaputa kailiw da kan amakita kan makadua manan ngagpasyar. Apay, saan na kami ka di akailiw? Umay kayo, sumra kayo. Di taunag ti pagsasaritaan tayo. Umay kan, Jonah. Nakamatider ka mo ilatan di taruhangan. Diyak namin amo no. Welcome ako no saan. Umay ka man kit di tarakupan ka. Ay na, Annalyn, friend. Kailiw ka unayan. Turay siya, friend. Kat ulit ako manantag kidaw iti pamakawan kan ka. Sapay lang kumata mapakawan na. Nabayagan anapakawan ka, Annalyn. Kinapudno na. Nagpatangkanak laang. Ngam kayat ko launayan ti makikapyakan ka. Nakaragragsa ka kita. Kandi ka madanagan. Nakalipat akon. Kasday tati pagyaman unay. Gaputan nakalipat ak iti adda ak iti abroad. Ay na, makapailuyos kayo matadwa. Huston day ta. Jonah, damagam man kit din no ayan ti pasarabot atin kwa na. Apay nga ipadalan mo pala kanya. Talagang adda pasarabok ka da kayo. Kat special dagi jay. Sigurado ang magustuhan nyo. Sige nga Rodan, ingkalaanan. Kaya't kun amakita dagiti pasarabom kada kami. Naragsak man nga Ruden at ipa nagpupuyog yung agagay manakaw. Wan tatang, talaga nakaragragsakak. Nalagaan tiriknak ang makikalay sa ni Alfred. Nang runak at naibaga ni Annalyn ang nakalipatan. Nasayaat nga rod no kastamanang. Awanan parikot, no bilang Tanya, ading ko. Di mo pa'y ka di na ibaga kinimanang mau, anak ko. talaga saan pa'y tatang. Mabuti nak ngamin. Ang mga nulapdan na kami. Anya ka din day tang ibagbagayo tatang.
Lorraine, ading ko, mabalin ka din nga ibagayo mat kanyak, tapno makarelate akmat. Maamak kano ngamin amang ibagakan ka, nga Danobyo na. Anya? Adan nobyom ading ko? Saur ka? Adda gaya man, ngam di mo pa imbagbaga kanyak? Sorry, manang. Nagamakak ngamin, nga ang mga nulakdan na kami. Apay ko mga aramidak dayta. Angam agoray ka man. Sino ka di tinobyom? Kwa manang, ni Diego, akabsat da manang Annalyn, kan manang Jenny. Anya? Iso tinobyom? Di ka madanagan. Sa anak apulos ako montra, gaputa na singput ni Diego. Kasladyak mamati iti imbagam, Jonah. Nobyo ni Lorraine ni Diego, akabsat da Annalyn kan Jenny? Uray siyakmat. Ngam na kumpirmak amismo kan ni Manong Diego dayta. Katpod no, friend. Awisem nga rod idan tapno maki-double wedding dalaangan kada kayo. Anya? Oh, adoy, nagluto ak iti naimas a merienda tayo. Mangan kayo iti ado, Kailiw kunti kastoy. Ngam di mo unay palokmagan ni Jonah gaputa ang mga nusanton nga umanay ti wedding gown na. Ha? Ayun na niya. Angam sana bale, italaang mat. Mga naklat ta iti ado. Sana bale, saan mo ta fitted ti gown ko? Pun ka di. Mangan kalata, gaputa uray lumukmag ka, kat ay ayatan na kantulata ni Alfred. Ngam, apay nga awan pa'y boyfriend mo nga aging gaita. Di mat ko nam, anak kailiw-liwag kan. Katwan mat, kan may sa, adan boyfriend ko. Ha? Umay kayon to inton kasangay ko, inton umay alawas. Iyam amok to kada kayo ti boyfriend ko. Ang paiso? Wen, pudno ti bagbagak. Iso nga umay kayon to inton kasangay ko tapno mayam amok kada kayo ti boyfriend ko. Saan ka di ang mabalin nga ibagamitan kada kami tinagan ti boyfriend mo? Maminsan tuon ti panangibagak. Inton kasangay ko. Malamangan tayo kitin. Ado ti inlutok amakan. O sige, nukasta ti ko nam. Annalyn, agsubli ka di pa iti abroad? Saanan? Di na kon palubusan tinobyok. Agkasar kami mat kanon. Anya? Amangan no makigiddan kan kada kami. Saan? Umununa kayo. Gaputa na tulagan ti kasaryo. Ay na, nakaragrag sakak. Diyak ni namnamang agsubli ti sigod alin nangan tayong agpapagayam. Nakarkaro pa'y kanya Ti amok kat saan na kun amapakawan ni Jonah. Naamiris ko nga main asaan arumbang agumura akan ka. Nang runa pa'y ta. Agbalinton nga ipag mo ni Lorraine akabsat ko. Wanmat, iso arumbang lang nga agbalin tayo anasaya at ititunggal maysa. Gaputa agbalin kayon ton nga agkakapamilya. Ay, manang, sa dino tinaggapam? Kan, anya dagita awit mo? Nagadumay. Napanak nagatang iti isagot ko kani Annalyn. Kasangay na ngamin inton bigat. Ay, uray siyak. Adamat isagot ko kan kuana, manang. Angam, magustuhan na nga ta? Patsya ka kasta, gaputa saan mo't anaarte ni Annalyn. Nasaya at nga no kasta, manang. Tapno sa anak mabainan kan kuana. Sige Pag tumarag pa ni tatang iti agas na. O sige laang, ading ko. Sigurado amaklat dagiti gagayam mo, inton makita, kan ma'am-amu dati nobyong. Sigurado day tama nang. Ngamin, awan apulos na dakdakamat ko kadakwada, may papan itinobyok. Iyam amok tulatan inton bigat. Alang arutin Ingka maturugan. Gaputa masapat apay nga agring inton bigat. Sige manang, mariknak matan ti banog ko. Happy birthday, Annalyn! Ay na, nakapinpintas kay ti day taasot mo. Agyaman nak, Jonah. Umay kayo. Agtugaw kayo di ta banda.
Happy birthday, Manang Annalyn. At tisagot ko. Agyaman na, Claren. Angam saan ka kuman nagtaktakpay. Naragsak ako nga oray makita kayo laang. Happy birthday, Annalyn. At to'y matisagot ko kan ka. Wow, nakapimpintas kay ta. Agyaman na, Gemma. Happy birthday, Annalyn. At matisagot ko kan ka. Agyaman na. Uy, nagmayat matang tiisam ni Annalyn, Manong Ramil? Wan nga rod. Anya nga tano, armam manan tigayam eh. Anya? Saanan, Gemma. Jakon kaya't yagdaton kan kwa na? Ha? Agdal na ka dito. Malao may kayukit din. Mapantayo ijay abanda. Si Kamat, nakapinpino tikundot mo. At nansamat kit di manan pakasorpresaan tayo ita, Jonah. Ha? Happy birthday, Annalyn. Agyaman na, Alfred. O sige, mapankan ijay ayanda, Jonah. Nakatugaw da iti day abanda. Annalyn, Oh, apaya kasta di pa nagkita mo kanya. At nakadirugit iti rupa. kayat ko lang ti agyaman. Gaputasaan mo nga imbagbaga kini Jonah. Tinaklon ko kan ka. Saanan ang masapul ang maamon na pay. Bay ang asyaklatan ti amuna ang nagayat kan ka. At dangamin dagiti banag asanan arumbang nga ibuksilan pay. Nubay kasta, agyaman akin ka. Gaputa tinulungan nak amang laban iti sigod. Arimusing nga ayat ko ken ka. Gapot hakas jay ti rumbang. Naamiris ko. Arumbang alipatag tirik na kan ka. Gapot sigurado nga ado ti may sakripisyo. Tinapatag kita. Kat na urnusan ti amin. Umay kayon ay, jayan ni. Ada ka di pagsarsaritaan nyo dito eh. Kinaplawak lang ni Annalyn. O sige, itay ni Jay. Magagaran akon iti panangyam amon ni Annalyn iti nobyo na eh. Wan ngagpaysong. Iyam amumon kada kami tinobyom no nakasangpeten. Itay pa'y nga da dito eh. O sige, umay kayo nga rudan. Iyam amukon kada kayo tinobyo. Kaslajak pa'y lamamati. Ni Manong Ramil madlagay ang tinobyo ni Annalyn. Wan nga rod. Ngam amom, naragsakak para itigayam ta. Uray siyak mata. Jak ni namnama nga isuda matlagayam iti udi na. Pasensya kayo na. Ngam idi pa'y lang nga amok na ita. Ha? Ay niya? Talaga nalaing ka nga gilamang iti sikreto, Alfred. Yamala, bye-bye ang tayon. Tinapatag ita kat naragsak tayo amin. Naragsak kayo ka di? Itataada tayo dito'y beach. Manang Annalyn. Ay na, nakaragragsak mo't ni tatang. Ha? Wan nga paiso. Dayjay ni, nakabanikas pa'y itiigit ti bye-bye. At ako maibaga. Oh, anya da ita. Amuyo, agyaman ak unay. Gaputa saan ang narakrak ti relasyon mi ka ni Alfred. Gaputa nagbalin kami anatibker kadagiti simmang bay apan mubok. Kat ti sigod asaan apan nagkikinaawatan idi. Nasulbar itan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas, anapauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.